Ja sam Aki i danas igramo Minecraft. A sad ćemo ići danas poraditi Minecraft. Pokazat ćemo kako da napravite nevidljivo vrat. Za početak pravimo kuću, malu. Stopirat ću klip dok napravim kuću. Ljudi, napravio sam kuću. Sad da vam pokažem kako se to radi. Za početak, da vam kažem, ovo je prelako. Ali šta prvo treba da radite? Prvo ovako lijepo sve iskopate. Onda zatim, ovdje stavite jedan redstone, ovdje jedan redstone, ovdje u sredinu kapiju ili ogradu kako već voli da kaže, ne tepih. I sada ovdje sve popunite kao da se ništa nije desilo. I da, izvinite zato što malo lako. Ovdje stavljam neki tepih, ne bitno koje boje. Ja stavljam plavi, zato što mi je plava omiljena boja. I sada, idemo u kuću. Šta? Vrata ne rade. To jest, ne možemo da uđemo. To je zato što smo stavili da nam vidimo vrata. I sada, kako da uđemo? Samo stavimo i kažemo. Sezam otvori se. Šta? Ne radi. E pa nije to tako. Moramo ovdje staviti jedno dugme. Evo baš ovako. Onda zatim stavimo ovdje. Kliknemo. Ajde, zašto neće da klikneš? Evo ga, i ušli smo. A sada, hajdemo napolje. Ne možemo tako lako. Opet nećemo otvoriti sa ili buć ili ba. Nego ćemo lijepo staviti dugme i izaći. Evo, kliknut ćemo i... Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Bar ostavite like, share i subscribe. I pozdrav!